Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Wat hadin bah nreungut ki mensim brio gila do no namar ka jingkala ka sumo ka bakit ya ki brio ki bana ka shnong tenger ba dosau ka bala jaha ubnai nailor arjar khat khandai namar ka jingsneu palat ka surok nrei shem patlas dang banshna bat pen bahaya ka jingai jogani ka surok na phlang mau serpat hadu tenger ba dosau nong thamai hapo mausanram constituency kalong tang khat wei kilometer bat kadai na ka scheme pradhan mantri gram sadak yojana jongka ministry of rural development sarkar india ka balamang pisa hadu nreu klor sauhun reu lak tengka nrei hadu menta empat sedang menteri ya ka kam nadu balayo ya ka work order hau benai nailor arjar khat khandai ka balayait la palat khandai benai Masya Allah, nak nak ni continue jebol lah. Sendut kilap apa? Kalap semua. Ini trek balak menteri entar during monsoon mo bahap tregi. Mo nailong idle nama dan taka timeline ta bantudah. Mo. Nama kata kam kalau suki ke ini mau ini betul Bila awak ada ni, bila ni September nanti kami ka scrapping punya le ano ini mungkin kecil waktu ka lebih jelas 4.65 sedang na sipo nilai sedang na nilai sedang saya kami ka New York what are the New York TV. Kalbat kami ka pavement nilai sedang okay Sedang subscribe sedang subscribe ke dalam dapde ke walau ke lockdown kami sedang slop MK ka protocol kan sih kadai kumno what is the protocol as per the tender documents and all that what is to be done first what is kan kadang ka program mo you tell me that kan bakit pa approve kan program mo lalu ke approve ada KG program mo mo minta kita ini ka set system lah na 4.6 tu lah dari kemudian itu mungkin nak berang hadu sangmau nak sabar dengan sangmau bisa start second dulu hadu sini asal karang so they do part by part untuk bisa fuse sementara itu kita nak ini di studio sampai sementara slap nak balik tu ini di studio dan kami timbul nilai sedang all that no nak ni sini dong kadang dandrong susah ada sedikit susah dandrong tidak bisa ini dong tak lah kasih banyak bahkan tak kami perang ni bandar kemudian menta okey saya potlang ru lada pisang dan siang ya surok kemudian pisang serang ke pisang na jiro na saya paling siang tangan teh semester Mars tidak jalan mau ini wan kailang sini wan semacam ini masuk kita mau tidak mau ini kalau mau ini yang orang sedang mau ini tak kau ya nama pindale WBM kan le tu 500 na 1 kilometer track kali anak orang okey sah nama banyu ka ministry ga ya katagat bagi kay nak black top ta wan namne sne whole stretch kan ga Mana milih alfaro kan perah kan ini. They can start doing every kilometer. 1 kilometer, 1 kilometer. Sangrang, boleh blacktop dan yang entah. Layo jingtip baya ka kam la IT hakikon kiksiu jong uba Shrolenson Marbanyang ban pentrei yakani ka surok haka kerteng jong ka Messrs Shrolenson Marbanyang
Chief Engineer ka scheme PMGSY uba TG Nengnong, uba HM Shangpliang MLA ka Mausanram constituency, Executive Engineer ka PWD Roads Mausanram Division, uba RN Walang, uba day Superintendent Engineer jong ka Eastern Circle Shillong, uba R Litan Additional Chief Engineer katanat PWD Roads kilalay banjurip ya kani surap ha ka shipo trek mentau banai jeliu arajar arpo balalap badang penhap tang ya ki Mauria hakikat to kani jaka la siang Mauria tang khendiat ki jaka bat kawai ka kenro ka badang sedang trei dang hakini ki khendiat sngi lalap bakinong bela ki don tang saungot bat nriungot kat ka surap ka balamang hadu nriu klor siteng. Kumtau Chief Engineer ka scheme PMGSY ula Krenshai bagi habban pendam no ya ka work order lada kim sedang no ya kani ka kam hapo arbnai namar kani kan bu jing ya ki ban ajubab sya ka sarkar India habala dep mang ya ka pisah. We follow the program work apply to maka tu spend for that only. Follow the work program aside. Ya kan dia ingin have one inspector after few months. find the day portray has They portray. Kan antara kalau ada he portray, they should be working. They should be keeping more people. Antara ngai tang si party intai kita itu antara jaka iklan di mana sedang. Ingin ai por ki kumba arbonai. Hadin arbonai ingin hampan. Namar kini kalau lifeline ni gini hibru ke. Jadi penyo surok menta pio wok dan jangkap sistem. Pio September last year. Dia menta la sepo benai. Kendai benai no. like cross time period. Yeah, it has crossed time period. By now we should have seen black toppings. Long nam tak. Tak ia pas tak. Kalau sukisha ni hari tu. Nak liang jopi. Mula ada pro si siap ni jika performance no boong sabu dua parti Iwan everyday ke teman-teman ni saya. Siap. Kontol yang guna bapelat simlut nado. Simlut tu pungkun jadi simlut. Watang nak ni kesnong him lakit. Kini perkoi kini balik balik rap lengkap rap ni mentar kila shop touch. Por lockdown mentar kini benyo belah kini nong sok-sok. Kat kini ibadat ni. Kini ka project ni kada ka surok PMGSY mas dan nanti na pelang kita pelang kekut situ saw kedua rumah 2 kilometer. Ini sanction dari Puristen. Tengah kalau ada yang lain bulan September. Tembak kontraktor kam suki hiban tray kini jeng tray. Jawala mental sedang menteri menir tray kerman bulan penam kam keloi. Nanti kalau kam suki tak bat kidan kidau bah kam suki kini orang tu gue ka lockdown bat uslap ro akaman kam keloi himta. Ini kerman bah kendam kam keloi ini. Dan rumah apa nanti lagi humpai. Te sepuluh lagi ladap. Te kini kesurok beri kini kini hap le buat siang GSP buat arle aru metal buat ka rong. Ini apa penteri dik ni ki parti jom buat Shrilansan. Ang abu pola kedai kendai benai. Ini minta kelak cross kendai benai tu tingin hap ai extension apa kendai beka. Ini hap cancel tentang cancel kelabun ki jamlah ini hap. Segini ki penalti kini hap. Tambah gila hap. Kesain pendai minta berdua mas deh. Si Laiwan bania jurip ya kini ke surok ke na dusau syadu pelang mau serpan. Di kemud kini ke surok ke yai
haduk dosau lungba kasnong tenger kumba ngi ngakwa ban pen mau ipi kani kadi kusurok kabadon kam ha kini ke tanjungi amar kasurok kumba kalong beros kata kalong kasurok bala sniu bah te de namada ka jing sniu jong kasurok ngalabu haka sorkar ka jing dawa baka dewan ai ka sanction ba dewan penbaha ban sengrong ya kani surok te nilayo yon surok mencum snem na ka PMGSY hau banai September la alot ya ka jingtrei ha u kontraktor te matas ngi hadien khandai banai ngi wan jurip ya kani ka jingtrei hindrei ngisem ba ka surok kam poisano u kontraktor ulak hinsting ya ka kam bat umsum la pentrei kat kum ka program kum bala yo bala aidu CE ya u te matas ngi don lang u chief engineer hang ne ngi don lang ki engineer ki SE baro ngi lewan jurip khnang ya kani ka jingtrei bat kalong ka basosi ban yu ba ki don tang kumba ngriungot kinong trei ki trei tang iwi kolbot barit rei yakat kan ka surok la shu ranghang mchum trei ngakwa ban pen kan mau ki ba dei kan ka surok kabala don ka jingjia ka basosi ba bekas niu ka surok hakito ki por ba ki ladu ki jingem ki bakordor kumba ngriungot bahap ka kali na kan ka surok na ko ban pen kan mau ba dei hakani surok baka kala ka sumo haba ki brio ki mot bangle yo shamo senram de dei namar kata na sa sngo don kam ba yakani surok de ban siangrong no marmar andrei ha ka jingle sting jong kontraktor kalong ke basongsi shisha banyu de matasi ngala kentu ya u chief engineer ula markhmat dalade ban ngalong ba yakani ka kam in ai arbanai stang arbanai ngin ai hapo arbanai uneu kontrol udah ban pendep ya kini kesurok bat ngin sawan jurip biang hadin arbana ya kini ke jingtrei jong kini kesurok kalong ke lifeline mo udah kini ke lifeline ya bentar kini kisnong ki badan hak kini ke tember hoy ngidon kumba ki kisnong ki bahe ki dei arteli kum tenger bak dosau ndrei ki don sakiwe kisnong tenat ki barit ki kentoi ki don ki bon ba kini bakane kisnong kadi kisnong ka basei bon ba ki marrep bat kumju ngadong no kumuso nyam tra usensar nang ta ulah terpat pun bah kan he katem ndrei nglem no bopli kima kinong rep kimla ban kit ya kamar bakas niu surok telada la shai la kiyo e surok kat no kan long ka jing mentoy ya kini kinong rep barok ya kan katem ngala dep ong ka action la dep ong lupai u chief engineer ba dada kim dep kat kum ka deadline ba ai mangi kata kemut kide bakin impose ya ki penalty kat kum balabu haka kendon jong ka kontrak kata kemut ka penalty kade bade ban khate na ka bill ya ka pisa ka total sanction project kade ngru klur siteng 6.5 crores Shushu ka Messrs. Shrolenson marbanyang kalayo ya jingtrei na ka skim PMGSY nado lat balat kabadan harum sinong mausenram shado jenyau lenti shalauba ha ka jinglot ka ba sauklor khandai pu arlak tengka banshna ya ki arteli ki jingkieng dobilat ha jenyau bat banshna schem ya ka riat harum wa maulang diar ka ba jutwa barabor habawan ka ayam slap Andre yakaniru chief engineer ka skim PMGSY ulalap ba kampat sedang AA wat laya ka work order ladap ai sedang syai rasa punya. I like the such a scenic beauty, right?
order menon. Ini Januari. Entah Januari. Oh, Januari. Okay, almost last Sunday. 9 bulan. Tidak nak cuan sok ya. Minus 2 months of lockdown. And you can give them 2 months. No problem. So basically, so that means their target ends in December. Kita actually di jingking ding ni. Kini jingking ding actually ngindai bangin ilayo sanction badai ban ai nok taka jingking 2 bulan. Dia kumangan penkenau cheese na muncua. Ya kini kejuk ke jingking bangi yang mentah. Kalau don ke jing persiang bantang ya kini ke jingking na marba kipai ba kila bakila angnot kipai ba badai ban yo ke jingking ke ba biang bat ke ba te ke 2 bulan. Ndrei bakim yo ba ke jingking kalau sedang tor. Te ba amdan manu-manu ba mormot ya kini ke jingking na kaliang PWD ru kalau sus ngap jar-jar. Ndrei ndang lakra ya kini sa ka CE PWD tengah ong bapet kibriu kila sedang persiang bantang ke jingking na marba kila kedang ban snap ya kata ko ong man saw sina san sina. Te menta ni sokmen ba ya kini ladep sanction ai no da ka RCC ka jingking ke tangai kini ki kontraktor kinsa sedang ban sina no menta kila wara himau ban sina syai ka subway dala dep sina ka subway na ta kisah penprai ni ke jingking din kinsa sedang ban bu ka foundation ya menta ka RCC bridge kani ada basangchen macam senem dia kadai part jong ka tu 0 to 8 km jong ka surok kapo ka PNGS Mungkin buruk belat hot. Habala le jurip ya kesurok na mau hiang syaduk pongkung kabala sedang na kesurok ba mau flang syaduk mau senram ha ke jingjingai ka ba pra kilometer ha ke jinglot ka ba sau klor tengka na ke skim PMGSY ya kabala pentrei dau ba suli lengdo lalap ba kani ke jingtrei ga ya cha namar ladap siang rong kumba shi kilometer la shnai ge nala ba don ki jaka bala dep siang ki mauru. This is siapa nak beli ni? The how thick will be? This one 3 inches, sir. 3 inches. Boleh makan ni? Slab hinai kan sebut soal step. Kalau sebut habis teman ni. There was no road. Kacang track. Pump. Unutilized. Yang kulun katu don 13 kilometers. Ah, Saving of Manian pun betul. Oh,
Nah, sekolah lagi nang iya kita binanya sa. Terus binanya tum sekolah sa Hongkong. Hongkong. Sekolah lagi sa. Katanya di Surok itu. Oh, Surok sampai tu. Ini po surok ba sini dia surok po surok mau perang balat sini siapa mau hiang. Tiga leng juga di South Point we per kilometer. Dia kata kedon betang Chile aru mau bersing rom. Tahu konduktor lebih siang bos lebih siang kilometer. Tiun sa tang trei kat betang ya alam ta. Tikidon ni nala bukan nala bagi dan ki empat turun berhabla. Dia ni bang yang tahu dia di surok beli nama hiang siapa pungkung. Kini kedon light point 2 kilometer. Jadi kini tu habla nak du GSB terter du kalau. Kini terkait kin pendap hubunai Disember. Habahir syakithain lauba lalap u kontraktor uba banshans kem kshiar uba la pentre ya kani ka skim PMGSY ha jinglot ka ba sauklor khat saulak tengka ka ba jangai pra point nyo kilometer uladep siang rong kumba shi kilometer siteng nado maulang bna ter shado kha koi ka jaka ba paunam ka kam jingok kai perthai bar ka jingkieng ka ba he shwaban poi hasnong talau kalaya chai ka jingtrei Lingnya kan? Kandara, kena kumpulannya ni. Tadi pun support kata. Ini ya. Kung kani. Although you can put sandbags also. Kita tahu yang menulung kering kalau buat cepat sendau ni. Bu sandbag. Kalau bama tu bawang ni kata, penang tay style. Main kali ni. Surau dari hika PMGSY kesedang tena lobat ikut hat lap. Di senang mah ni guna tentang tuki muka koi bak tega halawi. Tega ni ka jerong mbak pra kilometer. Kemudian arti lagi jengking koi ke berit pa puan kilometer span koi bde kat kilometer span. Ini kat kilometer span baik le jandap. La ini ke buat men itu teh. Kenap suap syam tashi liur. Sebab ini ka jeng sarong pada debit taman siam baik tangkorong dan perusahaan ini. Dan tang ciliar metal buat kesiang rong. Kini kadang South Point Airline Crew. Dia hendak kendai benai, cuma hendak ni ka lockdown buat ayu tu buat keluar ini monsoon. Kini lagi nak extend dia. Kini kami tak live pesan ini. Kendan jang PM Israel insya saya kedai ka balik na po central scheme dari ben ai connectivity ki senong development aspasan po population usnam arja hatway dan arja iway de kini bedi kim hap syo te kini bedi taman operation ni ki surok berim peladon pagi ni ki surok peduli musia de bangim la ban siang rong ni ben penbhai ki ban snai ni jingking tiksa le ni ka upgradation kini ka defect liability pro ni conductor ha maintenance ni sansinam ring tadaw kini ki quality control jungir dan do light years ya ya kawai gede nangi na po department po 2D ya ka second tier gede ki state quality monitor
kita kitung tilak benuan ekonomi state ro. Jika balai bedi deka National Quality Monitor. Kita ikut bain po Central Delhi. Cek ini so malah po dika quality jang jing tray berkhoi. Ini jing ting ipoi gembas sanpu lagi. Kita orang beremin khana ang siang mau biang. Lalu siang mau saya sekarang berde. Kini jing ting nama kita nilak benda tangin ni abot mendai. Nama kelas slap dingin nak syu bandung ya ka slap. Kelas slap nur kini ku umpur slap ke hebah. Yang saya ni jingking dah benar disembar ye. Haka jingjurip ka bakhaddo ya ka surak PMGSY sya Maukhan Maudon ka bajengai komba lai kilometer tam bala pentrei do ba kenton lenra hang niru chief engineer ulalap bakala long sisya ka basuki sya palat ka jingtrei namar yakani ka skim lasdang nadu usnem arjar khan rio nre hado menta dang siang rong tang shi kilometer AA bat depsna tang ka wei ka jingkieng orang ni haban dia begini semua kadi bagi dia ini lah tes fit Ini mesti ada mau ni saya gila 12 ban yo turning parking place. Kawan tu ya expect. Kasutrik lebar ajar arho ngilawan lang bat I lokal MLA ba Malaysia Sangkliang ban pet ini ki PMGSY scheme ki badan haraniga mausan dalam area de nanu bingimi mana naslong kasai ke beningkong mengilipet kedai kamau hiang hadin natu pat kadan sa naka 10 kilometer jangka Mauplang Barat Road ngirung sa Kaliang Keman ngilek sa Mauhiang. Dan nak 4 kilometer jangka Mauhiang pat ngirung katukupat kadi sawi ka surat PMGSY papen paisa Pongkong. Sahadi natu ngiwan sa kani ka lai pra kilometer jangka nika Mauplang Barat Road kebakon connect ya kani ka MHR Road hani gidan atli ki scheme ke tukar package ke Menengkong bah ki dan atli jingkir begitu ngempat lah sena mentangin nang hap sena so subway namar ka di ka yom slap tegani ke package ke ba apat ki dan sabli jingkir te kila dan ki CD works ring meladap tadin ngiwan setelah seturu ke progress ke biang maha te ke kani ke bangiwan menta ketika Maudon Maukhan Maudon tinggi poin nak tanghani namar kadon ka samlan dispute ni katu ka tengel jingsha kumbangi imenahi ka progress kalong very slow ha namar gila ai ka wok kadon du September tingin ngiladap thot na office sisian ba kin happen start ka tray tu kumangilap mena ngisamba ka jingtray ka tu surak ka ski ba tingila ongi tu ki site engineer bakin hap instead bakin ai ka work program batamai bagi long lo yu yaki bakin pa yu kan doktor ban ya kan do ini office kana ban penbet ya ka no ban penstart ka jing train lada ka program namar ka ministry kala adon ni timelines ban pendap jing train dai lada ka slam ngin hap ai ngin hap cancel slam da phile I ginok train giduna sa kambiang ke management jadi la ai daw nakadaw gijing yaki sport untuk mentang lockdown tanray kumakalo mentang ka sarkar kala sa biang ban pentray ini gi kampenray jadi kita kinam desu ki down ni sahmat deadline ni ka time of completion nadu begiyo ka letter of to proceed the work at 9 months. Kung makalong ni singi tabun hijing try gemjulah man pendap within the timeline the ni I extension hi kawi ka daw ka din kontraktor hi di baterai the em nakaliang ka ofisa Yo kan berpisah, doktor. em kata tengam la menong mo ndri nakaliang ka department the yimju penslam ring gimbel na makapisa ka biang baik ndai tang ya state government ni na sa Delhi ro ni hap report man la ka
jan malang segi ya progress ki monitor online lek itu ka PMGSY kani ka quality control mechanism dai ka don hadu lai benta te ka kong gi onga first tier quality control mechanism ka ba head du PIU ka du assistant engineer SDO ka second bat ngidan gini ki state quality monitor kitur ki one check ya ka quality dah hadin natur ki one segi national quality monitor ba anak central government Tikin nawan sa site kami ki-check dut ya ka grading kimau nata ka thickness nata compaction lada kimbiang lo kitu kontraktor mandai ki hab rectify tu defects ka jing jurip jongi kum ka team lang ba chief engineer SE ba ki engineer so kalong satisfactory kat kum ka rukom trekam ka quality jongki surok ru ka biang ba nga lai hun hi ka rukom trekam andre ka ba ngasngo halade kalong ba imat ba kin ki contractor ki lade ba kin company state ka rukom trekam ki hamsuki ki contractor andre ya ka quality control nga tharai ki surok PMGSY ki long ki surok ki ba bahatam haka state jongi tenga maso ba lada mdei shisha lama ka PMGSY ngi mrat dayo surok sai ni ki thain nong kendong jongi te nomor kata kadau maso sarkar ba kala mang pisa khambon ya menta ki surok sha ki di thain nong kendong jongi kumba ngi la yo soro na o deputy chief minister in charge PWD ba Preston dan song yong ba ngi la yo kumba 1000 crore tangka ya menta ka PMGSY po ka state jongi te kata kala long lupa ka KK ka bakila bakin yo ban pendap ki surok ki badang sa le se chanong kendong andre haba ngi hiar serum ngi dapoi hapo kalenti tenger dusau te ka long KK ka ba sodiau ka mesim namar ba ka surok ka rukom trade jong kontraktor kalong ka ba le torti ka bam kit kia ngalayo khobor na u engineer yong ba nadu benai September la ai ka order andre menta la palat khandai benai ka kam ka bang i galong kishna tangi kalbert u tangaway te mata si chief engineer ola i hi de kikmat la jong tengah ngai ya ka ege ka action ka bakide kin le ka leng office kin sale bat kide ban eye warning o contractor ba u de ba un pendap hakapor ka babiang lum dam tai dewan cancel ya ka jing tray lane dewan ai da ki penalty clause ki ba khamper king nang ba ki contractor kim de ba kin lemon ya kino inu ki surok ba ki yo hakefti jong ki nang tong i her shani sha khamserum hakasnong jenyau ki don ki arteli ki jikien ki ba nakaliang ka PMGSY biang ki la ya sanction ya ka 0 to 8 km naka mosunram ya kata ka surok ki khot 0 to 8 km te katoro kabiang hi ki up sai por rekhyang dala rang slap tharai ki sai sedang menta ki lamut ban sedang no ya subway dan dala adaptional subway kamut la long ready ban penprano ya kitu ki jingking ki balaktor nang tongi hiar sa thalau ka surok thalau ka long ka ba long very satisfied namar bale kontraktor u babiang han to ka rukom trekam ru kabiang but ngatharai within the scheduled time ni tarai untuk kontraktor la dewan pendap no bat jingking bat kalbert bat siangrong ya ka surok adu athala nang tongi hiar sene serum akan iklenti ban le chat maudon te kidon santeli gi jingking dieng kiba la sha thang arsien yakini ki jingking nakadau kalong ba kini ki jingking kila tor bat ki pai ba kila dawai ki jingking ki babha Andre nak kalian sorkar hak itu report kam semlas ngap Andre menta da kaba perung hapo PMGSY ngila donbok ngila yo ya kini ki jingking bakin yo bansina da ki do bilan te barok sandeli kini ki jingking kin yo bansina da ki do bilan no hadu napoi hadu had modon te ka kam kla ya chai ngit hapo sisnem ngila de ban yo i kini ki jingking bakin yo no da ki jingking do bilan nang tu ngiwan menta ku badon hang ni ngi don hapo sino mokhan te ngiwan pe ni surok no bala sanction adu ar hajar khan ngrio
Ndre ka suki namar ka daw bo kontraktor ule sting pendep ya ka kam ka por ka babiang wala da ka di PMGSY don ki cap baki kontraktor ki lemon te ngatarai na kaliang sorkar ki dibat kam perking ban ai jing sneng ya kum gini ki kontraktor ki ba shim ya ka por hakamon le jong ndalang ila poi nantah ne kane ke surok ka de ban poi du asno maudon ndre hang ne ngi sakut no ha mokhan nang ne ha maudon ka don sakumba saus pamitan ngimla bangin proceed siapo maudon namar ka daw kalong ba ka don ka jing pakhang nak liang ka snong mokhan ba msya ban sina surok ban poi hadu maudon ndre por sarbe kila dep le sorbe nak liang engineer ru ula yo ka jingbit jingbiang nak liang bro ar sinong ba ong tong ngin sya be hadu maudon ndre menta dala poi ka surok hamokhan ki urang ba sinong jong mokhan bat ki nong sang sinong mokhan ki persya ban ong ngim sya ban sam surok nang ni sedu samaudon te kalong ke ba sosi ba kan poi kum kata menta hajaka ban pelai surok menta kila thung de gini giden kwai ki badon hang ne na tai la sinas kayeng hap pedeng jong kata ka alignment ka bade ban poi sya ka sinong maudon wat kata ru nga nak kerpat nak kaliang i chief engineer indang thaulat sa da hiwai hilat le se nakawai na wai ka scheme ban penpoi surok ha ka sinong maudon nama isnong maudon ide isnong ibarit iba sakut hakendong jong kini gilom hang ne te namar ladangim ai surok iki kamot ki kla susakut num poi surok lano hasnong jong ki te nganget haki sngi banwan nak liang engineer insa thaulat da kawai ban survey ya kawai ka surok nindup yo ban ai surok apa maudon ngadang yai budin ngalabu arbana ya ka surok apo tenger bat diusau bangan sawan jurip biang ya ka surok tenger bat diusau khamtam ka tu surok nomor ba katu ke surok ke lifeline jong itu ki snong ki badon hang to bat kiladon ki jingjia ki basosi ba don saka ki accident munsum stem ngilado ngrungot ki musim ki bakordor katu ka jing kala ka kali sumo te nganum kwa ban yo lani ban yo sngo bandon jingjia shu kano te namar kata ngabu ya kani ka thong bat ya ka pressure ka PWD ba ka de bakan budin yo ni kontraktor bat de ban pentrekam ya kan ke surok apo arbana bangi de ban yo ya ka result jong kan ke surok